Bokolia Police Station ke Parlo, Bura Sotok Bi Arong Adung, NS 36 Atuar Along, Ahir Ingtangra, Hemkonglong Kacetong. Jituka BP ahin pen, kiduk kilak arat atumpan, pekar om, ape kiron pon. Kohora Model Village along Malong Baptist Fellowship Advanced Christmas Catalan. Matijau Nipai Trok ani Siluni IB along Karbi Anglong Youth Organization Amhang Kethek ani Catalan. Karbi Longri Abirta kelang adat doan pan kardom pajir iglo kardom non Karbi Longri Abirta ke than ponjia bang nili sami kabin teron pi non birtang ton ben arjupon iksena. Matijau ni pai truk ada por pai plia por malam. Boklia nat pen ke bang bom BR 06BD 0207 Celerio 5X I lapen manja nat pen ke dam bom INDNL 07C 8587 datsan go angbo. Ngacitong ahir ingtangra kacok areng ahu kiso ahir epong LKR artang foreigner cap sunip LKR arta thongke pranar cap Dimapur asor lapen full Muhammad arta sirkap bihar asor pusi pangthek pon Bukulia Police atum tongsikot pen pale dunsi jipariding pon Manja pen bidasing timung Karbi Longri Abirta Matijong ni pai trok laka ingkoi rahini Surupathar constituency kaparlo Balipathar ahawar number adarsa poklen lekthe arong amekar joyson lekthe ahemasar jutika BP ahin pen pini bangso sai along alohi aman penang kachitong dun sarphu lekthe social worker dakiram terang amai pu local committee daising be chunbang local committee jotno sing be lapen bohiram be social worker atumpen chitong dun Pini kidukilak arat atumpan don plikep suse arat atumpan kang sampen ke pajok pon jiapan pekar om keron asai ing samjin pen pachun pon sangti hidi pen projen terang Karbi Longri Abirta lalang lito pan akahai joyson lekhe lapan alang licor bihai alang tum kibori matkamatha akisar atum pan Pekar om kipanong pi alang hin jungjung kan masubang duk pusi nutum local committee president secretary lapan nutum nomor dosu BJP long cari ke hai yang itu sangat pencenglok pusle satum pencenglok letum dak satupa nomor dosu right wing tapu pelo la tum dak lepherong te la sarpi mu cocok sarbram cocok latum han kipanong pi la sopekum Kore bang cono om jala pupa doang na. Na kore an bang cono. Tapi hodi pukan itu doang. Halang. Penulap ini Nang tum akahai pi jituka BP pen nang kiron api longdun luma nang tum aso api ke longdun pen ningkang sam alang liphan ahil jumi ki pi phan kopi ka churu si nang tum mala bang le nang tum theni ba tame than ik tha amen si than tha Mana kajir, orang putih pula. Nana kita jahat, ni jadi si bangun tu. Belong pen ningkang sam Ning sam lo. Antu tu kata, aku pelang pi, aku pelang tulang. Jadi ni kan pipan mu tulong jendong bom pakai kita, sukai tak. kuna putra senang men Pekum bolong lo ma? Ha, long lo. To aga happy jituka BP phan ana mehil jume kipi basa.
sarong hang pi pi kumbor ke long pen ningarong ma ninga rong lo ninga rong lo pi long pen ninga rong lo pi kumbor long lo ma pi kumbor long lo ma loi lo pini ni bangke pe gombolong rep ni ngarong pik anlo la sila jetuka besi pen apuna chak kilong po hisab lo la se bang ko kupulo kontraktor kilong jeng pen bang si MGM kedua anda sose pen rat lektiarong la pen terangarong abang pi bang puapan kedu kelak la pen hime yang re kesar ke kriatom pan an satami kasing hon hek ati sojak pen kasing hon la bang so joy ni si bang ning matha pen si em tungge bang rong bong non son bang ra nang ron ri satami ditu ka bepi ke alang li aning fir et pen ki matha ki mi pen joy ni si bang ana dhor mo the ki an lo la si an so se ki plang bor ki pia bor la pen ge apuna chak Matijong ni pai pho arni Durbaguri constituency angkang Kohora Raidang Ingti Model Village Malongso Baptist Fellowship Church along Phongni ephoi Advance Christmas ajaimek kepaman pon Adla porphai 9 am pes Advance Christmas ajaimek chengpon lo La supena pi 9:30 am pen Advance Christmas aputhak pastor Chodro Teron pen Jalin ponse jumisen Jesus akai alamo Bible aluthu along pen chethan pon rinti lasi 10 am pen 11 am an klim sumara tumpen jumisen Jesus alunjir kilun lapen kekan karchupon pado 12 pm and 2 pm an kapathu ajaimek pado ponsi laso Advance Christmas katalon pon ajaimek mesen me et pesi pachun pon to aprang si Karbi Longri kelang Karbi Longri Abirta kelang korteng jirfan nilim pang ningkang sam kardom pi pajer reglo ase aprang si nilimen ke slarson ing tipu nilila dak kohora baptist amonduli along adikon sin nili klempon bo kohora monduli niltum ladak malong so fellowship la nitum dak kohora monduli fellowship lo alang litum pining peng phongni an labaso advance Christmas ajai mek bipon lo alang litum pining peng phongni an lo Zastro long ketok ateng jitu isaya menteri kining ji kang ateng je labang so pirthe kapejo ka bang pirthe nang hatchi ji halabang so pirthe nang hatchi ji pu alam chini je penang ana muni tum kang hong prong do la pengalang le fan ka chong hong atum halabang so ki jong dam je pini tum Advance Christmas nadak party lo alang le tum ning arong pik pensi alang le labang so program alang tum pachun pon lo arnam hirjum me lo pesin tum chen la khala la pengalang le tum ladak khela dula ka do ka venda me ningarong ajai mek bipon ala ni tum pini me sen bensi nilimen lage sotro teron si bini nilitum labangso surhini rain koi raisi labangso December labangso Advance Christmas nilitum pini ke talon pon ke lalo nilitum hastro pensi labangso pini nilitum labangso a program talon pon la pen bipon lo Matijong ni pai trok ani Siluni IB along Karbi Anglong Youth Organization amhang ke thek ani katalon KAYO President Edward Ingti pensi mai chipehem phupon Laso katalon pon along aluhi aman pen Karbi Lochalia song amai po Mohes Teron UPKA Finance Secretary Bhimson Terang AKSU amai po Pritom Teron LDO Secretary Thengtom Teron KASDO amai po Rases Rongham KHDRC amai po Mongol Terang KAAC amai po Sonjoy Tisu KAYO asong tumpen kipachini pon ke Karbi Anglong arat apan ingtang kring pen jisong pipon ji pusi ningje pon manja pen bidasing timung Karbi Longri Abirta ini indeng trok Karbi Youth Organization amhang ke thek along ngati tongdun aluhi ke hai tum dadu nangso aluhi nili pachini pon paprang ko KSA hin pen ke hai tumdo UPKA KSU LDO KASDO KHDRC lapen YAAC alang litum dame dak lapaso indeng trok Karbi Youth Organization amhang ke thek archulo
tong dona palang kata suri akhir jumi pajir itu tapi ini tuh Karbi Longri organization pining aning kan trok nange pleng ana ni tuh ningarong pik parpik kan ada ni tuh hang kasih sa ini kedua anta hangga tayong dia pakai klaim pon kami ni tuh nange Karbi rada kami klaim di pon sampai kiwang gilang ani kami ni tuh Karbi Longri rada hangi klaim pon ji masih tuh kaita ini sirot kut sampai arjak tik ji kusit nah tumang lo sampai sini pon kardo ada itu non kiwang gilang pusat kali kedang tang tuh itu hai lah rada jo ini itu sisong bong bong lo nah si non kiwang gilang kami itu hai lah long di long para kan ke sisong kita kita mi itu arjak tik si Pini birta pa asa kang ton pon iglo domi thak me kardom